Mga kapuso, kombinasyon sang sport kag art ang ginatawag nga dance sport. Isa ini kasahi isang sport nga nagapakita sa ginatawag nga beauty, pinaagi sa techniques and performances. Abisa rin ni isa kasahi isang sport kadamo gidbalas ang kinalain sini, kuni paanggid sa iban. Kasubong na lang sang effortless nga moves sa mga dancers. Koordinasyon sang giho sa music kag sa gihuman sang magpartners. Initanan nga aspeto na perfect gidyaha sang aton nga mga bisita subong nga aga. No doubt nga sila ang nag-champion sa ginhiwat nga Palarong Pambansa Dance Sport Competition subong nga tuig 2022. Mga kapuso, may isa na naman kita nga idugang sa listahan sang mga pride naton as Ilonggos. Kung last week may singing trio kita nga nakaupod today, Dance Sports Partners for Life ang mapasundayag sa ila winning moves. Ari na si Aleia Robbyn Muyco, kaupod si Mico Andrei Hechanova sang Iloilo City. Maayong aga, Aleia and Mico. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga, Kate. Mayong aga, mga kapuso. Mayong aga, Kate, and mayong aga, mga kapuso. We're glad nga nagaan nyo kami sa tiyempo nga mas makilala pa kamo subong nga aga. Congratulations sa inyo, kamugid ang nagpangibabaw sa Palarong Pambansa 2022 pag-abot sa dance sports. What's on your mind during the competition? Okay, ako, it felt surreal sa nag-abot kami sa venue because it has really been our dream since we were grade 7 nga makatapa kami sa Palarong Pambansa. And when we got there, syempre, nervous, pressure, and our goal is really to win this thing. Siyempre, kaysa lang namin makatapak sa palaro. So, yeah, it was our goal to win it. Nag-focus kami sa contest. So, kapuso, Kate, ang tested and proven gid ni siya nga kung anong imong handom, makagmeet kag maabot ni Kate sa tamang oras. So, we humbly got the champs title and made our region proud. Ano bala, Mico, ang mga ginagyan nyo na nga process before nakalabot sa Palarong Pambansa? So, our journey to Palarong Pambansa was not easy. There were challenges and obstacles that we need to surmount. Kanang nabudlayan and gidya mam tiempo nga nagakabudlayan ako kay Gaspila, and at the same time ga training and gahubsan ako financially. We knew that those hardships were part of the process. Aleia, ano para sa imo ang edge sang inyo team up among the other dancers from different parts of the country? Okay, so me and Mico are really close. We've been friends since before pa kami nagpartneranay, and we really planned this out, ma'am, nga mapartneranay kami, mag-abot kami high school. So we decided to go to the same school. We treat each other as close as siblings na. And I think it's easy for us to communicate with each other anytime na may gusto kami kayohan sa routine namon. And another edge is our dedication and perseverance when it comes to dancing. We don't like to settle for less. Like, we strive good nga every day dapat may improvements, and we observe man our fellow competitors. Competitive lang kami when it comes to dance. Ano pagid ang dream competitions nga luyag nyo sa pila ka adlaw pasakupan? The topmost among the list is we could have the chance to represent the Philippines or our country into international dance sports. We're representing the Philippines sa kanimang sang way back 2021 at Vietnam. Kaso ang pandemic occurred, doon ginag-unkat na hindi kami makarepresent tungkol sa pandemic. For me naman, ma'am, it's my dream to join the SEA Games competition. We're going to compete man sa October, and damo na siya ang competition na if magdaog ka na, possible nga ipadala ka sa GWA as Philippine. Para syempre mag-try man ang aton viewers dira sa ginatawag na dance sports, what are some basic steps nga ila tandaan? Okay, so tips, good. Basic is the foundation of Latin American dance, and I think any other dance man. So the first thing that we teach is the curacha, or the figure of 8, where it
you show the upper body movement good while maintaining proper posture. Dapat wide po sa kayong shoulders, the spine should be straight good. And the next ones are the walks, lain-lain nga kasang walks. So we have the Samba walk, the Cha-Cha walk, and the Rumba walks. And we do this every day as drills para ma-improve pagid ang amon nga techniques sa dance. The walks improve your footwork, kag ang strength sa mga leg, while the figure of 8 improves your upper body movement. Sa liwat, congratulations, Mico and Aleia, as you two grow, kabay pa nga malayo pagid ang malabot sa inyo talento sa dance sports. Thank you, Man Kate, and mga Kapuso for viewing this. And thank you again sa support, and we will do our very best. Thank you, Kapuso, Kate, and also to the GMA Regional TV for having us here. I would like to thank sa tanan ng mga nagbulig sa among support since day one. Duga nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sa ang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.